Hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mngena lona FM nokuhlekanisa kwalanga ngisela stage lexi ko hlekani kani vula n'we na vula kwala tlhela ka n'we ya khensa swinene loko mhlawula stage lexi hlekani lo inga 8 minutes kubila wara ya 12 nongona ku Afrika wa vula mina ni khalanga pet matebula ni war smart wa Jimo xitanga wa xingirtana wa jaja na makunela wa ndandazi khona ngisela ro kola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming ha khensa swinene loko mhlawula stage lexi timaka ti tele kambe la u ta twata wena kusukusela sweswi fika ka hafu kubila wara ya 12 hafu kubila wara 12 bula na Professor Themba Sono elanguta ka timaka ta vuxaka na vudyelwana bya Afrika Dzonga na Israel kambe sweswo kulahlekeriwa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ikhume yan'we timinete ntsena ibile awara ya 12 Afrika Dzonga hlekani ka khensa swinene ku mhlawula xitichi lexi na vula nakambe nderi ya afu kubile awara ya 12 bula na Professor Themba Sono. Professor Themba Sono ibula na bona la ilanguta ka timhaka ta ku simekwe commission leyi bengeri commission leyiwani yi ta va yi kha yi langutisa ka timhaka ta matikhomele yi rhangeriwaka hi Judge Nwepe leyi nga ta va yi kha yi languta ka matikhomele ya masocha andaka loko yi hetelele yi vula leswaku matikhomele ya masocha loko va teka vutiolori bya matlhari alwandleni na tiko ro fana na Iran kuve president avete mi nga hayi mahlweni na sweswo leswi hi vulavule hi swona na kwala ka Afrika wa vulavula se ku humesiwe commission liya hileswaku ko fanele ku va na tikomiti ku va na vulavisisi a ku na la ku tekiwa ku swiboho ke hi leswi hi nga ta kumbe hi leswi hi nga ta va kha hi bula na vona professor tlhandla kambirhi King kumbe hosinkulu Buyele Khaya Dalindebo matsundzuka ku na vo va vuye va amukela vurhumiwa kusuka a Israel hi ku yimeriwa hi khale ka maambasada wa Israel lava va nga hetelela va hetelela va twanana ku va ta pfunana na tiko ra Israel ri ta pfuna eka swin'wana swa swiphemu kwale ka ndhawu yeleya ya vo leswi na swo swi nga vanga swivulavula swo tala mi ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu Chief Mandela a kumeke a kha hlaseriwa a ri na van'wana va lwela ntshunxeko lava kha va ringeta ku lwela timhaka ta ku kumbexani ku yisiwa swakudya le a Gaza le ku nga hansi ka ntshikelelo ehansini ka henhla ka hi mhaka ya Israel kambe sweswo hinkwaswo pfuxe swivulavula se ta va kha hi bula na vona prophet wa ku va ri yini ka mhaka yoyoleyo kasi ke lava eka General Sinona lava va vonaka ku ngeti avele ku ya hi un'wana wa va commissioner la ka commission liya ya Madlanga Baloyi SC va kombisa ku timhaka ta ku ongeti avele ku va pfuneni vanhu va muxaka wolowo ku endleka yini vona vo swo tshikiwa hi sweswi vona ni vulavulaku a ni tivi loko ri ku yimisiwile xitulweni xa yena kambe leswi va vulavurisaka swo swi vula ku sweswiwani i va khandla yini loko a ha ri ka xitulu xexi a nga ka xona a kha a vulavurisa leswiya se hi ta twa mutivi nawu ku kahle a ku nga ri na lexi a xi ta endleka kumbe ku ndliwa ke ka xiyimo xa muxaka lowu va ta va kha bula na hina hi 10 timinete ku phela wara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu kambe sweswi la ku tatwa wehe ku khomiti timhaka nomboro hi leyi 0860 002543 leyi n'wana mi yi fonelaka ha yona van'wana va fonela mina nomboro hi leyi 086 0002543 hiyo nomboro leyi mi yi tirhisaka mi yi fonela hi kota ku twa ku hi yisa ku yini amahlweni nkulukumba un'wana nghenile la a kombela timhaka ta ku i lava ku i na xiphiqo xa ku i khomiwe a nga ri na nandzu ni kombela ni rhumela vuxokoxoko bya wena hi kota ku ya mahlweni hi ku byi le ku lavekeni ku na lava va nge va tiyimisele ku pfuna ku ya mahlweni ka xiyimo xoxolexo nomboro yaliya ya 0657443911 kambe ke mi nga kandziyisa rito hi twa na n'wina kumbe angula ku yini eka mhaka yoyoleyo hi ndlela yaleyo xiviko xa nkarhinyana xa commission naxo xi humini kambe ke hi ta twa kumbe angula ku yini ku onge tiviri vanhu lava va khumbekaka ka timhaka letiya a ta va fanele va lavisisiwa ku ya mahlweni va khomiwa hi ndlela yaleyo se n'we mi ri yini 0860 002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM committee timhaka kwala mi nga ko hi ku semina na n'wina hi fikela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. elo mi ngiseriwa yena wo sungula nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lone FM Avuxeni Khalanga minjhani boto mina hi pfukile hi ngo vona mi vulavula na Richard la le Joni aye boto Rich madiwani lava ku commenta hi testimony tolo ya Tiyani Mshwana. I don't know if you want it. the ad commit yeah you see mi tan khona loko ni faka xilungu ngopfu
with testimony I was known and I mean total man flying below the radar. I testimony I'm sure I was explosive, but I was really disappointed. They conduct their evidence leader clearly came unprepared for that testimony. No one I depose affidavit there 150 pages, and you give him 30 minutes to go through that. Clearly, it's clear they were not prepared for that. And kungaba ku abangari prepared kumbe abangalavi ku. I think both. It seemed as if there are things that they were wanting to sweep under the carpet, you know. I mean, the allegations he was making are very material, especially in news science. I mean, clearly it covers a lot of topics. Literally, Russia, 30 minutes. I mean, read for 150 pages. Bangwani bari loko va fananisa ad hoc committee na madlanga masu ka ad hoc verile ka sekhasi van'wana kumbexani ku nga ku ri swin'wana swa leswi swi It's a joke. Matiwa, you know, I'm hoping it's going to appear Kamazanga, where in fact they will take him through that affidavit there. And let me tell you, and I'm sorry, I'm not apologetic or I'm biased. But what an impressive witness. This guy, he came there prepared. You know, I don't know if you watched that hearing. Aniri xin'wana lexi ndaku mingiseri wa mina i mhaka ya ku loko mo languta hi mhaka ya maendlele ya yoho komiti liya swi vuye na le ka mainstream media yi vuye yi susiwa mi ta yi vona ku na coverage ya ka ya No, but you see, no, I understand. Mawana Tolo, hearing Tavona, they pumped up a lot of things to cry on. So that's why they were not doing justice to Fananaka testimony. One they expected I will just go through this and then it will be over and done with. What they never expected is that, first of all, he was an assertive witness. He came prepared. And he stood his ground, evidence. Oh, no, I'm going to. I think it's Joanna or something like that. No, but I'm covering a lot of things in my affidavit. And indeed, those things, I mean, he's making allegations against the judge, against. Hey, it's that now. And ila mshokshok lebya byi laveka ngopfungopfu no mi lava ku commission leyi sunguleriwe sweswo ku a hi le maphoriseni ntsena na le ka NPA na ti-judge na hinkwaswo leswi. In fact, by the law enforcement general. Yeah. So meaning a police, the judge, correctional services, NPA, and that man, and he knows this subject. Eh? Now, you know, at some point, a lecturer na one at the lawyer would chat question on behalf of Cameron. You know what? You must learn to read. Yes. You know, I always say, Gavan, and this is what happens this committee, ad hoc committee, vis-a-vis Madlanga. Ad hoc committee, you know, but when you ask a question, put a question that you know and answer to. And I know it sounds contradictory. But now we look back to ask a question that you know and answer to. If you are going to look stupid. And when they ad hoc committee, they ask questions that they don't know answers to, mostly. And I never go in what the question. Whereas you compare it now, and but maybe it's an unfair comparison. Now, they are not taking. kwala ka ku loko I vutisa xivutiso lexi I nga na nhlamulo swa ku kota ku ku pfuna na ku u kota ku swi tiva ku sweswiwani ku za ni vutisa xivutiso lexi ni lava ku fikelela leswi ni lava hlamula leswi ni ta kota ku n'wi vutisa leswiya. No, and another thing is the yes and no questions, when in fact, you know, you can't be going to Parliament and you ask a yes or no answer. Number two. Like,
fanele elaborate context. But because bona it's a politician, not the interest that they are serving. So look, yes, and then yes what, and then it's hanging. Whereas a question can be, answer could be yes and no, depending on the context. Matsundzuka le ka Madlanga loko ku vutisiwa Mkhwanazi xivutiso ivi ku fika ku va na kun'wana a fane a vutisiwa maybe yes or no ivi loko a lava ta ku maybe ivi se lawyer rakwe na va yes or no ivi mtshama xitulu loko kumbe xana laha ka maybe ku nga na swin'wana. Yeah, exactly, and that's exactly what we need. Mara honestly, more than anything, I'm hoping for Tatana Mishana and someone. Bakota kuya ka Madlanga. Yeah. Full day. But I believe that they Tatana Monta Borbata answer. I don't know if it's on. I will check. No. I was reviewing there at all. And from the little that I've seen, now look one cross-examine Lava DA. No, he took them to the cleaners, eh? Nemetwel but I can sustain it calore. Enko but I mean I can Hila. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and correctional services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Palamende ya Rixaka, le Afrika wa vulavula. I don't know what I'm saying. Lo nhlaka. Sagan bot sa minjane. Pokeri botwa mina minjani ngwe? Porque I can't samako. ano la parumela yana message man ka ba akate ko kuna kun'wana lani ba kuna ripana kuna ntongonya na un'wana ya swi vona ku masiku lawa swi handza botheke kuna ku va kuma ku kuna n'wana ya ku xikolweni nkarhi wo ri wun'we mi kuma ku rheyila xibazana xa ku tleketla van'wana vana va xikolo ni swi vula hi ndlela leyi mi kuma ku n'wana u dyondza xikolo ndhawini yo karhi at the same time u rhwala vana va xikolo kulori so ni ti vutisa ku vutihlamuleri bya n'wana luya byi ringanerile ku a nga byi teka ehenhla ka vana van'wana va xikolo hi ndlela yaleyo na so a ni swi vulela hi tlhelo ra hi le kwihi la ni va ni ri kwala Polokwane kwala Seshego he vana kwala Seshego botpet ni twisa ku n'wana loko a endla ku grade 10 kumbe grade 11 a nga fikisa na 18 years moralo mara u driver ya 7 seater leyi rhwalaku vana a famba na vona xikolweni loko xi huma a tlha a famba a va teka a va deliver hi ndlela yaleyo doctor ni vula ku ta va na yin'wana problem nkarhi lowu taku ku we xibazana lexi a xi driver hi n'wana wa xikolo still so hi ndlela a ni vula ku loko vanhu va lava ku spoila vana va vona botek a va spoil va yi va nyika mimovha va nga include vutomi bya vana van'wana out there ya leswaku ni ku ringeteni ku ni leswaku kumbexana malembe anga va aningo malembe mahlupa hi ku mativa hi n'winyi wa wona kumbexana na swo swilaveko swa sweswo swa kambe ku va nga ri na swilaveko swi tele ku va nga ri na swona swilaveko a ni tshembi hundzisini ya loko munhu a za va ri driveni ka vana kulori munhu aloyi n'wi rhoxa vutihlamuleri bya ku va ri mutswari botek ene mi kuma xin'wana ka valomo ene loko a vona tintangha ta yena a nga nyanyuka phela a pfa ku ma yi vona ni nga yi fikisa ka wani yini masana a swi nga ni vavisi ngopfu sweswo a no byela ku swi normal lexi ni vavisaka i ku va ni vone swin'wana ni nga swi amukeli ku a nga swi endla n'wana luya loko se xikolo xi humile a ri ku va deliveni madrivele ma kona a no swi twisisa ku swi normal it's fine i n'wana kumbexani va n'wi tiva ka yo discipline a nga manager mara leswi se va swi endlaku loko xikolo xi humile leswo swi endlaku hi za hi fona hi vula boti vandla yini botas ma tiva timovha tindliwa yini lomu handle o spina movha na vona va ri ndzeni ku ndleka yini sweswiya swo tala swo fana na swiya swo botas ya
ni mi twile buti and na mi twa leswi mi vulavurisaka swona a mo jeleza ku n'wana wun'wana a swi nge fiki kwalano swi nge fiki kwalano Botel. ni mi twile buti wa mina ni mi twile kambe mhaka leyi mi hohlekavu kambe mhaka leyi mi yi vulaka yi na nkoka ngopfu hi yo mhaka minkarhi hinkwayo ku a hi ringeteni ku ti dyondzisa ku sivela ku tlula ku tshungula loko next time hi ta va se kha hi vulavula hi swona ku va ri lexi nga wa xibazana xi drive n'wana na hina mbale uniform ni mi twile a ni na masala inkomo masala 0860002543 isa leti minete ta mune ya ka tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ntshami lowu wa ya mahlweni le ya madlanga commission hi ndlela leyi ku vengeri vanhu hinkwavo va tshamile va langute yoho ka van'wana ku yingisela ka xiyanimoya va kha va vulavula ivi i twa muhaxi a nghenelela i twa mbilu yi vava so a hi tweneli ku ri na un'wana hi twa ku angula ku yini 0860002543 nhlekani Aye mzani Botet. buti wa mina hi pfukile hi ngo vona Ni pfukini. a khensa Mina loko ni pfule mahlo ni langutini ni vona swiketse leswi nga surrounda Persian Gulf se. Kuni loko swi va kona le a Caribbean loko swi a phaka Maduro. Se bukona bya leswi swi nga a Persian Gulf ni hetelela ni vona nga ku satisa ku getela ka meno loku kulukumba. mi vona onge ti swi nga va swi tisa ku getela ka meno lokulukumba ka matlhelo wahi ka tiko ra America ro ri nga tisa ti-ship carrying carry leswi vulaka ku vutswaka lebyi byi nga na America ka matiko lama hinkwawo kumbe yi rhanaku misava ingaku yona president ya misava hinkwayo ni vona ku ri vutswaka lebyi kulukumba ngopfu ende lebyi nga hetelelaku kumbe kama un'wana byi tisa timizayili leti nga lendaku kusuka a Iran ti nghena America kumbe Israel. So if possible matiko laman'wana kumbe leadership leyi nga kona a yi ve strong yi kota ku vulavula na America yi reduce super power leyi nga na yona just because swi endla ku misava yi nga ha nandzihi the way yi nga hi swona just because vukona bya America byi ta endla ku matiko laman'wana ma nga vi na freedom. Se loko ni swi vona hi ndlela leyi yi nga endla history ya ku matiko malawa America yi ma tsakelaka siku rin'wana ma lenda timizayili ta matimba endzeni ka misava ya America kusuka ka tilens ta vona hi ku vele ku improve. So if leadership ya America yi tsandzeka ku vona kumbe ku hlonipha matiko man'wana swi nga tsala ku America siku rin'wana yi ta hlangana na swona hikuva vanhu va hambene leswi Maduro va nga n'wi tekise swona. I don't think Iran yi nga kumeka yi ri ka xiyimo xexo. Support leyi nga kona kusuka a China, support leyi nga kona kusuka a Russia, swi nga na North Korea swi nga endleka yi tisela America va ya calculate Iran wrong va tisela America swivavi swin'wana swikulukumba ngopfu loko ri ku yi ta va na attitude leyi nga na yona mara ku misava lexi lavekaka emisaveni ku laveka peace mara the way pace ya America yi fambisaka swona swi ta loko yi vandalize everything emisaveni. kambe a hi tlheleleni le ka ku swikepe kumbe swikepe leswo rhwala switlhavani swi le ka the Persian Gulf lava va vonaka ku va ri hansi ka xungeto hi ku kona bya swikepe leswi mi vona ku ri Iran ntsena kumbe ku nga va ku navenyana ku tlula a Iran ntsena? Lero ku nava lokuwani America swi tikomba engaku yi ta lava ku komba vukarhi bya yona a hehleni ka Iran yi komba matimba kha yi chuhisela matiko mo fana na China na Russia and support leyi nga kona kusuka a China na yo China yi ta lava ku testa ti-weapon ta yo leti nga kona leti nghenaka gungumela ti nghena a Iran kumbe ta Russia ti nghena a Iran leswi nga hetisaka ku getela ka meno kumbe swi hi leader ku ya ka third world war leswi swi vonisaka swona up to so far. Namita and i xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona van'wani va ri a hi le kule ngopfu na ku tikuma se hi nghene ka nyimpi ya misava ya vunharhu. Ya swona swi le kusuhi ngopfu just because ti-ship carrying carry leti nga kona ti twa bitisaka vangoli leyi nga kona hi yo ya matimba ngopfu ku tlula hinkwato swa tala ku loko yo kumana na mizayili ya ku fana na Oreshnik na yo ku ta va history ku yi tshame yi va kona mara yi nga mbombomela hansi ende swa tala ku matimba malawa timizayili leti yi nga na tona Iran yi nga ti plata kumbe yi ti tumbeta ehansi to tala ta tona ti na matimba ngopfu ende tin'wana ta kona ti endliwe hi new technology leyi nga kona ya masiku malawa se na booster leyi nga kona from Russia ya ka technology swi la tala ku something timizayili tin'wana ta ku fana na ti-Oreshnik ti kona endzeni ka Iran according to my understanding loko na analyze. Ni metwe vutomi na khensa swinene tlhelo rero hlayiseka.
Nkheseli papa. inkombo ta cancer swinene ikona msamhleketo loko hi vulavula ka ikolo ku ri ka Afrika wa vulavula kambe sweswi a hi twaneni laha hi nga siya ka Professor Themba Sono. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM akomba ndlela na ko Afrika wa vulavula makume na rumuna tipena ta kupela ora ya 12 mtatsundzuka ku xitichi lexi xi nga na makume ntsevu wa malembe ku nga ri khale xi ta xi ri na makume ntsevu n'we wa malembe kusukusela rini isonto ya kusukusela isonto loyi ya ka yena hi ndlela yele se swi vula ku hey xiyimo xo tika swinene hi ndlela leyi vanhu va le Gauteng kumbe maphorisa le Gauteng ya timhaka ta swa vutleketli ya mahlweni ya tiyisisa timhaka ta ku landzelerisa vanhu lava va hetelelaka va kha va tleketla vana swi nga ri nawini ku na yin'wana na yona ni lava ku hi vulavulanyana ka ntsongo hi yona ku hi nga huma njhani ka yona ya ku vatswari ve le ku xaveni swakudya va xavela vana va vona va ku mi ta famba na swo xikolweni ni hlangana vatswari vo tala va kha va rila hi mhaka yeleyo ni ta xava va ku va ta xava swakudya va nyika vana va vona va tlhela va khomisa mali se loko va khomise mali loko va vuya vana va vuya va xave swilo leswi swo ka swi nga ri ku swa ntiyiso kumbe mi swi vitana yini ka makipikipi kumbe mazimba mo ka va nga ri wona va huma swibundwani vandla se va fane va ndla yini a swi tiva ku mfumo minkarhi yin'wana wu pfa wu languta ntsena loko se swilo swi ndlekini wu kula wise swo ndzi nga ri swakudya leswi nga le ku xavisiweni hi swona ntsena kambe njhekanjhekisani wa siku rin'wana lowu hi nga ta bula hi wona mina na wena hi ndlela leyi kambe sweswi yi mali ya ka Professor Themba Sono. Professor Themba Sono leyi ya ku bula na vona hi timhaka leti hi nga bula na vona lemberi mi ta tsundzuka hi vulavurile timhaka ta ku ongeti masocha a va yingiseli ku president va vulavula kambe sweswi veri ku hume commission leyi nga ta va kha yi languta se hi la ku bula na vo hi languta sweswo hi tlhe hi languta ku King Vuyeli Khaya Ndalindebo na vo va kumbeke ka ku sevele ku ndeni vuxaka na Israel kwanda ka yini kwa tikweni riri a hi amukeleni Professor Themba Sono. Prof nhleka Sikani amshata ngweni kalanga na n'wina vayingiseli va Munghana Lonene na khensa loko mi kambile ku ri hi ta vulavula na n'wina hi ta pfula hi swilo swa misava. swi swa misava prof swi swa misava ni na swilo swinharhu veri swikepe leswi swi nga vonaka hi nkarhi luwa loko ku tekiwa Nicolas Maduro se swi le ku vonakeni hala ka the Persian Gulf kambe hi ta hetisela hi swona prof sweswo a hi sunguleni la ka ku ve na ntshamo lowu hi nga vulavula hi woho wa ku ongeti masocha ya hetelele ya tsan'wa xileriso kusuka ka president ivi hi vulavula hi yona kambe sweswi veri Jaji Ngwepe va ta rhangela ntshamo wo lavisisa mhaka leyi hi wo mandlele ya koho lama ya ku kota ku kuma xintshunxo lexi ya hi vulavula hi xona mavhiki mambirhi lama nga hundza prof. Kambe hayi mfumo wa president Cyril Ramaphosa lowu nge ku va na swa board inquiry ma vona president Cyril Ramaphosa a ni ri endleli lexa GNU manjeni andzeni ka GNU ku na valungu na vantima lavo va nge tiko ra Afrika-Dzonga a ri fanelangi ku ri nga languta ka matiko yo fana vo China vo Iran vo Russia u fanele ku ri tiko leri languta ka America kumbe ka Europe hikuva ni Afrika-Dzonga a hi yona ndhawu leyi yi fanele ku ri yi fuma hi vantima manjeni loko president Cyril Ramaphosa lembe leri to hindza loko a holova na Donald Trump a ku we shall not be bullied hi nga ka hi nga pfumeli ku ri hi sukumetiwa hi matiko man'wana i va ku hi ta n'wi kombeta hina ke ku ri hi na matimba so loko president Cyril Ramaphosa a pfumerile na BRICS ku ri tiko ra Russia na ra China na Afrika-Dzonga na United Arab Emirates na Iran va ta endla exercise liya ya vona ya makhari amalwandle va nge will for peace i va manjeni ke valungu va Afrika-Dzonga va tsutsuma va ya ka embassy ya Pitori la ya America va ku mangvona president Cyril Ramaphosa u tisele ma Iran manjini va ku hi ta n'wi
hi ta n'wi sukumeta President Ramaphosa ku hi mhaka yina endlele manjheni u fikile la President Cyril Ramaphosa a nga tivi ku ri na ku yimile kwihi hikuva ni sweswi u ri ku fanele ku va jaji n'wepe u fanele ku va endla board of inquiry ku ri na masocha lawa hi mhaka yini va pfumerile Iran ku tita hi board of inquiry ya yini hikuva ni President Cyril Ramaphosa hi lembe ra July 2025 a nga rhumela rixaka rakwe Prof, general ni khomele nyana makumenharhu wa second hi hundzisa leswi na ku mi swi hlamusela kahle leswi xikongomelo hulu xa vurhangeri va tiko va ri i ku pfala nomo wa tingwenya ta 2016 ntsena hambiswiritano masanda wani va ri vaseketeri va vona va ka vuyelo va ta ba makhwela na mukulungwane lowu i ntlangu wa CAF Champions League mangwa yi pfumale timhondo hi ku rhumisa Al Hilal Sport Club na Mamelodi Sundowns hi wavuntlhanu wa siku ra vu-30 Sunguti hi hafu ku bwela ra nhungu ni vusiku thwi eka SABC Plus na SABC 2 wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. sweswo mingisero mugana lona FM na Professor Themba Sono. Prof, ni khomeleni a hi yeleni mahlweni a mi kha mi kombisa ku i president va nga rhumela General Maphanya inside President Ariyesh Sen, the President Ramaphosa, he manane enji mutsega, he General Bantu Holomisa, na ena Ruzani Maphanya, na Monde Lobese, na Sipiwe Sangoni, he wovanga pumen kuri General Ruzani aya a Iran. Loko afita Irani, ate vulavulele leswi a nga to vulavula swona na vanhu va matlhari va le Iran. So manjheni loko hi ku sungula ka n'hweti leyi loko exercise yaleyo ya will for peace yi endla iva Iran ata iva manjheni General Ruzani na vanhu va ku va SANDF a va endla leswi va nga twani hi swona. So manjheni loko sweswo va ku endla board of inquiry hi fanele ku ri hi vona ku ri na hi mhaka ya yini emasocha la a yile mahlweni hi leswi va nge President Ramaphosa wa byele ku ri va nga swi endli va ku ncini sweswo va nga swi endli hi twanile so hina hi ya mahlweni so a ku swi kona leswi vanhu va vulavulaka va nge masocha lawa va holova na President Cyril Ramaphosa a va yingiseli ku ri a endla yini a yi ntiyiso hikuva ni General Ruzani Maphanya a nga ka a kaneta President Cyril Ramaphosa u vekile a xitulwini xexo hi President Ramaphosa hi munhu wa ka vuholwa humaka vo Thoya Ndou so a nga ka a nga cinci a n'wi teka mukwana a n'wi khava endzhaku so leswi va swi vulavulaka swi kombeta ku ri valungu va GNU va ma-Israeli na ma-America va cheketerile ngopfu ku ri President Cyril Ramaphosa a cinca foreign policy yakwe va rhandze ku ri a cinca ka Russia a cinca ka China sweswi manjheni va yima ngopfu ka Iran ku ri a susa Iran na hambileswi Iran yi nga endlangi xidyoho ka Afrika-Dzonga. Se xiyimo xa muxaka lowuwani xi ya helela xi fika kwihi hi ku loko se ku lavisisiwa matinu ma ta ma ri kona ke ka komiti leyi nga ta va yi simekiwe hi jaji n'wepe ku ma nga teka xiboho lexi xi nga vonaka kumbe hi tlhelela kwale ka ku a ku lavisisiweni swi tshikiwa a ku lavisisiweni ku tshikiwa. Lexi President Cyril Ramaphosa u fanele ku ri a xi endla u fanele ku ri va voki vanhu swi ya tirhi inquiry leyi ya mahlweni a yi mahlweni va n'wi nyika report i va teka report leyi a yi cukumeta a nga yi zombi a yi nyika n'wina vahaxi va mahungu va ku yini a yi cukumeti kona a yi na ntirho yi to n'wi kombeta ntsena ku ri a hi yena loyi a fumaka tiko leri ke tiko leri a ri le hansi ka President Cyril Ramaphosa ri le hansi ka valungu va khale lava la vuisaka apartheid yi le hansi ka
vanhu lava lavaka ku ri ma-Amerika na ma-Israeli ku va vona va fambisaka swilo swa misava ya Afrika-Dzonga. se a yeni ni mahlweni prof yin'wana mhaka yi nge le ku endlekeni hi leyi nge le ku endlekeni le ka King Vuyelekaya Ndalindebo ku tikomba u nge ti na koho ku na hoyi ya ku se tihosi ti ya lava vudyelwana na matiko ya le handle hi leri nge yini tlhandla kambirhi tiko leri ku ya hi milawu ya mafambiselo ya tiko ra Afrika-Dzonga swi tikomba ku nge ta hi na vuxaka bya kahle na rona Israel. Well, mavona Israel yi na intelligence yo tlula matiko hinkwawo. Vanhu va Mossad na va Patriot va tlula ma CIA va tlula na vafurha matiko manharhu la tlangaka laha Afrika-Dzonga la to sungula hi ma-Israel and hi ma-CIA and hi mafurha va tiva xin'wana na xin'wana lexi endlekaka la Israel a ni ri hi yona yi ngeteri alright hikuva na African Union leyi a yi lavi ku ri endla vuxaka na ma-Afrika so ni ta va kombeta mina ke i sungurile hi vulavula hi swona malembe langa a nga hundza hi vulavula hi swona loko Israel yi rhumela munhu wa yona ka AU Commission i va ku va na huwo yo tala ngopfu Israel la Afrika-Dzonga a yi tirha na apartheid manje loko yi vona ku ri ANC ya teka ntirho i va yi ku a hi endleni ku ri hi xava van'wana va ntima yi sungula hi mani yi sungula hi Lucas Mangope yi endla vuxaka lebyikulu ngopfu na Lucas Mangope i va yi tlhela yi endla vuxaka lebyikulu ngopfu na Cyril wa le Ciskei so sweswo swi ke i va manjeni Israel yi vona ku ri Afrika-Dzonga yi yisile i va yi ku ta va lombisa ke i va va sungula hi mani va sungula hi Vuyelekaya Ndalindebo manje munhu loyi a dzaka mbange nkarhi wun'wana na wun'wana ku nga hosi ya Amathembu u holovile ngopfu na Amathembu na maxaka akwe na Amapondo u holovile ngopfu hi mhaka ku ri u yile a Israel a ya twana na va-Israel ku ri va ta nghena leyi a tikweni tsako va tisa swilo swa agriculture swa development hi kona a xavisa tiko a ku Israel a ku ANC a yi endli nchumu i va n'hweti yona leyi hi nga ka yona sweswi ku tile nkulukumba lonkulu wa le Israel wa le Minister of Foreign Affairs va n'wi vitanaku David Saranga i va a hlangana na tihosi ta le Transkei ta Eastern Cape lava hindzaku khume a ku ntlhaloko va ya va vulavula ku ri va nga endla so va lava ku ri va wisa mfumo wa ANC so sweswi wa ha ku huma a tlhela Israel na David Saranga lo va xavile vo tala ngopfu va vantima hikuva va vonile ku ri Afrika-Dzonga yi na vantima vo tala vo bola lava xavekaku manje loko a ni va endla ti-research ta vona va languta vo hey Afrika-Dzonga sweswi ku na huwa yo tala ngopfu hi corruption va ku hira ku ri na vo Jacob Zuma ku na vo General Lesetja Senona ku na vo General Julius Mkhwanazi ku na vo Dokodela Imogen Mashazi ku na vo Commissioner Khomotso Phahlane vo Santsho Mchunu ku xana no Sibiya vo Sandrine Ndabinde vo Betty Pele vo Tebo wa Malaka vo Koleni Tsalo hinkwavo vo Shamina Batoyi hinkwavo na vona lavo hi vonaku ku ri va kombeka ku ri varhangeli va Afrika-Dzonga va vantima va xaveka so manjeni Vuyelekaya i va n'wi vitana ke va n'wi nyika timali
va ku byela ku ri loko u endla tani ta ku pfuna ka vanhu va wena sweswo swi loko mo longuta ti-Facebook leti humaka a Transkei a vo Vuela Khaya Dalindyebo ku na huwa leto kayana ka ti-Facebook mi ta vona ku ri va ri yini ku na vo tala lava nge hey kara leyi ANC vantima ku ANC support ma-Palestinian hina hi lava ma-Israel lavo va nga dlaya vana va ma-Palestinian a hi swa hina sweswo va rivele ku ri apartheid na Israel a ku ri woho lava va yi dlaya hi leswi endlekaka la tikweni ra hina leswi vantima va ka hina va xavisa tiko leri ri ya hetelela ri tekele hi valungu futhi hi ya ku tlheleleleni le a hi ri kona malembe lawa nga hina se le ku languteni ka xiyimo xo xa muxaka walowo loko munhu a ta a ri vurhumi munhu wa xiyimo kusuka ka matiko man'wana a swi sunguli swi tivisiwa ndhawu leyo vanhu yo fana na ya va Ronald Lamula kumbe swin'wana swo yelana na sweswo Well, a ni ri loko Netanyahu a ku ni ya ku siveleni aeroplane ya El Al ku ri vakacha la Afrika-Dzonga van'wana va ku nga endli tani loko u endla tani u ta nyika matimba ka mfumo lowu nga wu laveki wa Afrika-Dzonga so a hi tirha ngopfu hi tirhisa lawo va nge South African Jewish Board of Deputies lava nga kola ku va vona embassy ya hina ya ntiyiso hikuva ne Afrika-Dzonga yi endlile ku ri embassy ya Israel yi va hansi manje va ku hi ta tirhisa vona vanhu voke so manjeni volo loko u ngo hi sivela ku ri hi endla tani hi ta endla ku ri Donald Trump a pahuwa ngopfu ka Afrika-Dzonga so himpela ke loko vo nkulukumba Ronald Lamula va vulavula sweswo ka vo Diko a swi tiva ku ri a nga kahle hikuva ni loko ala Donald Trump u ta pahuwa hikuva Donald Trump na yena u tiyimisile Donald Trump u yimile na ma-AfriForum na vo Solidarity na vo Freedom Front Plus na van'wana va DA ku ri mfumo wa Afrika-Dzonga u va hansi wa so manje nkulukumba Lamula a nga swi koti ku kaneta vanhu lava loko va lava ku nghena la Afrika-Dzonga va lava ku vulavula na vanhu va hina hikuva ni va ku ri hleketa ku ri u ta va nyika matimba ku ri himpela va tlhuka va ya mahlweni va wuxa mfumo wa ANC a hetseleni leyi prof ku veri leswi swi nga vonaka le Caribbean hi nkama luwa loko se ku ta hetelela ku ya hlaseriwa Nicolas Maduro swi le ku vonakeni a the Gulf laha se ku vonaka ku ngeti swikepe leswi swi le ku teni halayani ongeti swi le kusuhi ngopfu ku America yi nghenelela ka timhaka ta le Iran kambe mi vona swi nga endleka sweswo na ku loko swo ndleka hi ya kwila sini well swi nga ka swi nga endleki hikuva na America a yi vulavurile na Saudi Arabia lembe leriya swi ve ka lembe leri loko nkulukumba wa le Saudi Arabia a ya America i va a pfumela ku ri hi ta twanana na hi ta tirhisana kahle na n'wina maxaka Saudi Arabia manje sweswo loko a se a rhumela swikepe leswi swi nga tala matlhari swi ya le Persian Gulf kusuhi na Iran le i va manjeni Crown Prince wa le Saudi Arabia ya ku ha pfumeli sweswo manjeni va cince ma-Arab ke va la ku yima na Iran ke a ni ri va nyikiwile matlhari o tala ngopfu ya America loko yi va nyika matlhari la ku matlhari lawa mi fanele ku ri mi nga tirhisi ku hlasela Israel mi tirhisa ku hlasela Iran or kumbe loko van'wana va ti-terrorist va n'wina a tikweni ra n'wina va la ku lwa na wona mi ya tirhisa kona kambe mi nga ha tirhisi ka Iran manje sweswi ke
va sungula na vo United Arab Emirates na vo Qatar lava va tsantsaka ku America ngopfu va swivula ku kasi America yi endla yini manjeni loko yi ta laha ka Iran yi lava ku hlasela futhi Iran ku ri va yi hlaserile lembe leri endla va ta endla ndhawu ya region ya hina ku ri yi onheka hikuva America yi tiyimisele ku ri teka Venezuela ni ya teka Iran loko ni heta kwalaho ni ya teka Cuba loko ni heta kwalaho ni ya teka Colombia ku ri manjeni ku va matiko la a va ku ehansi ka America so loko a kote ku endla tani hi ta hetelela hi vekele valungu futhi ku ri va vona laha va fumaka tiko ra Afrika-Dzonga hi leswi endlekaka hala Hey, ya xiyimo xo tika swinene lexiwani kambe loko mi languta leswi President Donald Trump a va gangisela tivhoti hi swona na leswi va nge le ku swi hanyeni sweswi van'wani va swi vulavurisana n'wina mi vona kha swi vona ngopfu mi langutana ku ekaya ku yi sukile sweswiwani ngopfungopfu ka ti-states leti ti nga mavokweni ya ma-democrats swi vula yini loko mi languta lembe ro sungula ra President Donald Trump prof na leswi a va lwela swona loko va vuya xitulwini na leswi va nge le ku swi hanyeni no u ta hetelela a onisa swo tala ngopfu tlhela u ta hetelela manjeni loko yi fika November lembe leri vanhu vo tala na lava a va n'wi voterile va nga ka va nga voteli hi ti-midterm elections va nga ka va nga voteli ma-Republican hi swi va swi va vona ku ri vugevenga lebyi a byi endlaku a Minnesota na vo Nevada na vo Arizona na vo Oregon hi lebyi a byi endlaku ka vo Venezuela ka vo Iran ka vo Nigeria so u ta hetelela a loko a endlile sweswo ematikweni a le handle u ta hetelela a endla leswi nga ka hina so manjeni va swi va cinca na lavo a va yima na yena vo tala va swi vona ku ri hi endlele xihoxo lexikulu ngopfu so a nga ka a nga vuyi futhi a xitulwini na hambi o rhandza kambe wa na malembe manharhu lawo a nga ta va koho a xitulwini so wa hila a onha swilo swo tala ngopfu na mitwel prof a khensa swinene a hi voneni ku yiwa kwihi la ka tiko ra n'wina mi ta ze na n'wina mi ku a ma swi lavi ku tlhelela a ka ri tiko leri tsakisaka na mina na vana va mina va ri daddy u endlile kahle mani loko u suka hala hikuva hayi mani a ra ha tsakisi tiko leri loko no endla ku ri ni vona ku ri ma lwa na n'wina yina kwala mi tirhisa miehleketo ya n'wina ku ri no mi nga pfuna tiko ra n'wina ku ri wa njhani mina a na la ku twa nchumu wa America na mitwel prof ikeselo swinene nkarhi wa n'wina Inkom Professor Themba Sono lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM Makomba Mandela wena u ri yini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlikani Khalanga mina ni lava ku nghenanyana ka leya khomixini ya madlala swi twile ku xiviko xo sungula xi fikini xi le ka president wa hina Khalanga mina ni nga leki nguveni ni na swikombelo ka lava nga yi rhangela vanhu lava va tikumaku va ri na milandzu mina Khalanga a ni kombela ku va byarisiwa vutihlamuleri ku tshikiwa leswiya swa ku loko vanhu va dyohini va cinciwa ti-position xikombiso munhu i le ka ndzawulo ya rihanyo a susiwa yisiwa ka ndzawulo ya xiphorisa mina a ni ta ku a swi fi hi vito ra Yesu hi karhele hi ku vanhu va cinciwa ti-position ingaku le groundini ko tlangiwa bolo munhu loko sweswi a kumeka a ri na nandzu ka commission leyi a ya bolela jele ku fana na vanhu van'wana na van'wana hi karhele moya lowo a wu fi inkomo Khalanga Ayi kokwani Phet na vaxumi
ndi la ku khumba ya commission ya madlanga. Commission ya madlanga yi le ka ku humeseni ka leswi swi nga tumbela, mara ndo va na ku tivutisa ku hi ku vanhu lava pointiwaka ku na swikandalo leswi va nga swi endla, xana ku na laha va nga ta yisiwa kona hi ku vanhu va mali a ndzi tshembi ku va voniwa nandzu swi kha swi tsandziwa na ku landziwa vanhu lava nga endla milandzu va ri kwala kusuhani. So ni na ku tshemba ku leswi swi nga le ku endliweni swi to endla ku swi lovisa vutomi bya vanhu swi tlhela swi nga heteleli nchumu, hi mhaka ku munhu la nga na mali a ku na nandzu lowu a voniwaka. A mi ri na hosi Mapayi Laburese. khenseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note ta ti teka ku ya mahlweni la ku bulanyana katsongo na advocate Ntsako Baloyi a ndzhaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa ya landzelaka na tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Nhlekani ukayelele eka Afrika wa vulavula. mi ri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini, wu ri vulava ku hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free. Leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison. Loko ndi huma na vona se loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor, mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina ka endli nchumu. Ni fanele ni ripota nyanga na nyanga. South Africa hi vekele ma service ha le handle va hi sala ndzhaku. Loko ni fa track loko na ku byala ku siku rin'wanyana butsaka nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi thwelufu va ku laha u nga kwa hi kona a hi pfume device wa ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ni vuya kaya na mi twe but kambe mi ri treka yi ri n'wina la mi nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi but kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. leya ku tumbuluxiwa ka ti-commission to ka ti nga heli botpet mina a ni voni swi yisa helo tanihi tiko hi ku loko mo languta sweswi commission leyi nga on sweswi ni kombela mikisero wa mina yi twalela kule ngopfu swi twalela kule ngopfu swi ndli nga ri va ku weni khomeli va kumbexana loko va tlhela va yi kandziyisa kahle va yi tisela nkandziyiso luwa ku ri na yin'wana hi ndlela yoleyo kambe ni khenseli n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note totoleto ya ka advocate Ntsako Terence Baloyi hi twa ku va ri yini bona loko hi languta ka timhaka ta mhaka leyi nge le ku nyikiweni ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni wa Madlanga Commission ku loko mi ka mi languta vanyiki va vumbhoni van'wani va hehla ku General Sinona vumbhoni lebyi va nge le ku byi nyikeni va tikomba va ri kwalaha a swi na mhaka xin'wana na xin'wana ka vo hi xo se hi la ta twa ku a ku na leswi nga ndliwaku ke hi ku sweswi ni vulavulaka va ha ri murhangeri hambileswi ve nge ku nga huma xiviko swi xi kombaku ku ta fanele ku va na ntshamo wo tshinya swi ku yini a hi tivi ku swi vula yini hi vumundzuku bya vo tanihi murhangeri hi ndlela leyi hi ku ha ri kaya leyi. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM a yeni ka mutivi wa nawu hi amukela advocate Ntsako Baloyi hi ku hina minkarhi hinkwayo hi vula hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona mutivi wa nawu nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani botpet shada wona isewetini la bayangisiri
a hi languteni ka ntshamo lowu nge le kweni mahlweni ka commission leya ya yi nga rhangeriwa hi Justice Madlanga leyi vulavulaka yi languteka timhaka ta swiendlo swa manyala ka timhaka ta xa vuchuchisi vululami ku angarhela hi ndlela yaleyo. Loko mi ka mi languta mi vona leswi vumbhoni byi nge le ku nyikisiweni swiswona, van'wani va kombisa ku leyi nge le ku nyikeni mbhoni leyi nge le ku nyikeni vumbhoni sweswi namuntlha na tolo na tolweni yi tikomba mavulavulele maendlelo ya ko ya ri na ku tsan'wa rinyaju na ku ka va nga lavi ku hlamula leswi khomixini yi lavaka swona. Mi ta tsundzuka ku na voho vo lo vitaniwa vo lo sindzisiwa ku ta laya a vo lo ta hi ku tsakela ka vona. A ku na lexi xi nga ndliwaka loko xiyimo xi titaniya ka mitshamo ya muxaka lowu advocate? Ta tsundzuka ku ri khomixini loko yi ze yi endliwa yi endleriwa timhaka ta ku yi langutana na vulavisisi ta leswi nga hehliwa. In this case mitlangu tlipile ya General Lieutenant Mkhwanazi loyi nga hehla ku maphorisa ya capture-wini hi ti-drug cartel. Sweswo ni la ku kombisa munhu wo fana na commission na witness se leyi nga kona leyona. Mi ta tsundzuka ku ri ti 7 December ku humesiwe report already leyi Europe interim report. Ku na nxaxamelo ya maviti yo ringana 14. Witness leyi nga kona nga vulavuleni namuntlha yi wela ka lava va 14 va nga hlayiwa ku ri va fanele va investigatiwa ka ku ri va involve ka leswi swi nga hehliwa hi nkulukumba Mkhwanazi. I xo sungula Botphete ku hlamba xilo xa n'wina lexi nga endliwaka already lexi xi nga endliwaka munhu loyi a investigatiwa. Loko hi languta timhaka ta ku ri a va teki commission serious ku na mhaka ya ku ri sweswiwani loko vo swi lava mutshamo wa xitulu nkulukumba Madlanga na vapfuni ma vona va nga swi kota ku va tisa nandzu lowu vuriwa ku contempt ya commission. Va swi kota ku teka mhaka leyiwani va yi referelaka ka maphorisa ya ku ri pfulelani munhu loyi nandzu hi n'wi yisa khotsweni ku ri wa hi nyaja kumbe wa hi tsanga. Se xi kona lexi va nga xi tekaka kumbe xiboho lexi nga tekiwaka nandzu wa kona hi lowu welaka under what you call contempt. Wu nga va wu yelana na lowu nga endlaku khale ka president va hetelela va gweviwa kumbe va hetelela va tikoma va ka va fana va ya khoto? Mi swi veka kahle loko mi va yelana va yelana hi ndlela ya ku ri ku tsama va khale ka nkulukumba president a ku ri leswiya swa ku ri a nyika commission. So yes wa yelana na wa loya mara lowani mi ta tsundzuka ku ri i matikhomelo ya witness sweswiwani. Ku tsan'weni commission loko va fanele ku hlamula xivutiso a nga hlamuli swin'wana wo ala live kumbe straight ndlela ka nga kanakana ku ni nge hlamuli sweswo swi na ku tsan'wa andzeni. So yes wu ta yelana na wa lowuyani wo lava ku ri wu ripotiwa hala maphoriseni ivi wu va nandzu hi ndlela yaleyo. Kuve loko munhu a ka nyika vumbhoni eka mitshamo ya muxaka lowuwani ku na leswi swi nga tirhisiwaku ehenhleni ka yena ku pima ku a za teka xiboho xo leswi yima ni nga vuli hi ku loko no vula leswi swi ta ni vangela swivulavula munduku? Ya mi ta tsundzuka ku fana na mbhoni leyi nga kona sweswiwani yi yini na leswi swi vulaku vativi va nawu kumbe maloyara ya yena lava va n'wi pfunaka ene va kha va ringeta hi tindlela hinkwato ku n'wi pfuna ku ri a nga tikumi a vulavula swilo leswi a nga swi tiveki kumbe leswi nga ta n'wi nghenisa khotsweni. Loko ni kha ni hi landzelana namuntlha u fike ku nga bangara a vula ku mi already se ni le trouble-weni na commission ni nge he chavi nchumu mara va ku still a wu le ku hi hlamuleni wa ri ku hi nyajeni lero se ka ndlela yin'wani ta pfuka nkarhi la i ti-commission kumbe mutshama xitulu a nge ni karhele wena yima ni pfulela nandzu kumbe a ku ni karhele wena famba i hetela nkarhi wa hina. Lero tindlela ta minyango yi pfulekini hi ndlela yaleyo a swi bohi ku va ku hi ku tekela magoza ya ku pfalela swa endleka va swi vona ku loyi i hetela nkarhi na leswi swi vulavulaku a swi hi pfuni nchumu ivi va huma ka yena. Kambe va huma ka yena njhani kuve ku za a va koho ku ze va n'wi sindzisa ku a ta anakeni hi ku a nga swi lavi a ku ri ku va lava tinhlamulo to karhi? Leti a nga aleni na tona Botphete na wona wu na tilimiti i ta fambisa ku fikelela la i fositela ku munhu a pfula nomu wa yena loko a nga lavi ku vulavula. That's why loko va nga teka va n'wi hoxa khotsweni mara mi swi tivi ku sweswo swi nga ta hi tlheriseka khale va president swi ta helela ku le khotsweni mara swi vuyerise commission yihi.
so swi kambirhi leswi na leswi tshama xitulu commission na fana swi langutisa xiswona ku ri hi ri goza leri nga ri teka ku ri nga ni pfunaka va teki ro sungula va n'wi saphina kumbe va n'wi kondletela va n'wi fositela ku ata commission i tihi kambirhi i timhaka ta ku ri hi n'wi fositerisa ku yini ku ri a pfula nomo a hi byela leswi hi nge a hi hlamuli swona so a swi olovi hi ndlela leyo ku phete ani ma swi tiva ku ri mina timfanelo ta n'wina loko mi ri vaakatiko mi teta kwala ka timfanelo kambe ke ni kombela ku hundza hila kantsongo ni lava ku loko hi vuya hi hetisela hi ku languta ku munhu loyi hi vulavulaka yena a nyikaku mbhoni i na xitulu aka ndawulo ya vululami tanihi murhangeri kambe swi vula ku namuntlha sweswi a nge le ku vulavuriseni sweswiya swa rinyadyo na sweswi ku nge le ku humeni sweswi nge le ku humeni wa ha ri kwele ntirhweni wa yena loko a suka la i tlhelela ntirhweni wa yena kumbe ku na leswi se swi nga tekiwa ku ri magoza ya eka henhleni ka yena ku fana na leswi a swi dumini swi nga tekeriwa eka nkulukumba Mkhwanazi lava le ekurhuleni lava swi nga hatsa swi tiveka ku va yimisiwile sweswo swa ku taniya xiyimo xa nkulukumba lava sweswi namuntlha xi ri yini kambe endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela mutiviwa nawu a hi sunguleni hi kandiya laha loko Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. I 20 minutes ntsena pela hora ya 12 nakona i Africa wa vulavula eko axela wona Twix suka studio 2 hi le Polokwane mindoko ku tisela wona Twix suka Giyani amasingita mall ku ta ku ri na vontlhanu sengwa ya kaela nakona ko walowo hi ndlela leyo mingiseri wa mina ku ya amahlelo ku na vulavula le Giyani kuna van'wani va vatirhi va ngeri a va khomu kahle hi muthori wa vo loyi anga na vatirhi va vele ka swiyenge swa vurindi vengeri a va khomiwi kahle hi mhaka ku mahakeleliwe ya vona mati wa Giyani nakona mahakeleliwe ya vona a ya fani na le ka loko va hakeriwa vatirhi vo fana na voho va tirhaka ka khampani ya liya yin'we a Polokwane kumbe Joni kumbe Mbombela a va hakeriwi ku fana hi swo vele Giyani vo fanele va tikeriwa ni ta mi byela ku khampani ya ku va mani ku nga ri khale swi nga endleka ni nga mi byeli namuntlha kumbe mundzuku na ha ringeta ku vona ku hi nge va pfuni vatirhi lava hi nga si swi vula moyeni ke loko ku ve swa hi tsandza ku va hi va pfuna swi vula ku hi ta swi vula moyeni ku rixaka ri kota ku swi twa ku kule ku endlekeni ka yini hi nga ri ku tshama Giyani hayi kambe hi amukeleni a hi tlheleni ka mutivi wa nawu lava hi nge le ku buleni na vona hi ta kota ku hetisa mhaka ya hina hi ndlela leyo mutivi wa nawu sweswiwani mbhoni liya ku endleka yini ya ha ri mutirhi ku yimisiwile na loko ri ku a yimisiwanga a ku na leswi nga endliwaka ku komba ku munhu loyiwani a nge le ku kombeni matikhomelo ya kahle ku ya hi vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni ka ntshamo lowu ya sweswi ni nga kombisa ku ri hi ti-7 ta December ku hume ripoto ene ka ripoto liya vito ra nkulukumba Sinona ri kona ene lexi ni nga vulaka xona ku president Cyril Ramaphosa amukerile ku ri ripoto liya yi right ta yana yo mahlweni ta ndla vulavisisi ene xin'wana xi nga recommended hi commission hi sweswo swa ku ri ku na leswi vulaka prima facie evidence leswi vulaka ku na vumbhoni byo ringanela ku ri vanhu vo fana na mbhoni leya namuntlha leyi va ve va suspension ive ku va na investigation leswi va ta ku suspension pending investigation malana na matikhomelo ya wona se lexi nga kahle xi nga humelela i ku before nkulukumba Ramaphosa ya mahlweni na recommendations letiya va n'wi nyike nkarhi nkulukumba Sinona ku ri tana hi ta kota ti hlamulela ka leswi hehliwaka hi swona leswi hi nge ku na vumbhoni byo ringanela se loko a fika a vula a ku hayi a ni swi tivi hayi se ni nge hlamuli lexi tsakisaka ku fana namuntlha se amukerini ku ri yena i teke document a ya yi nyika nkulukumba Matasa se xin'wana xikulu lexi a hehliwa hi xona lexi vuriwaka leaking of confidential information na vuxaka bya yena i pfumerini a ri na byona nkulukumba Matasa se sweswo Botket ni zama ku kombisa ku ri a ni languteli ku i ta tshikiwa i ti tshamisa sweswo kavula sweswiwani wa ha ri ntirhweni loko vo heta hi yena namuntlha i ta tlhela xitulweni xa yena a va se n'wi seva hi leswi hi swi vula ku letter ya suspension mara ku ya hi ti-recommendation ko fane a suspendiwa ivi ku landa investigation ivi leswi nga endla ku ri a helela kwale khotsweni kumbe ku va na disciplinary hearing sweswi va nga ta swi fambisa xiswona a na ha languteli a ta tlhela a tshama exitulweni xa yena for nkarhi lowu wu nga ta leha kumbe ka minkarhi leyi taka
kambe loko mi vulavula hi ku yimisiwa nkarhinyana kumbe hi ndlela yaleyo ya suspension xikongomelo xa ku va ku endliwa maendlelo ya muxaka wolowo ka swiyimo swo hambanahambana ku nga ri lava ntsena kambe loko vo ze va teka xiboho va ku khalanga fana i yimini ku va kha ku lava ku ndleriwa yini ku va kha ku lava ku bothete mi ta tsundzuka nawu wa hina wo ri ku na leswiya hi swi vulavurisa ku mi fanele mi nyikiwa nkarhi wo tihlamulela a swi vi fair kumbe nawu wa hina a wu pfumeli ku ri hi mi vona nandzu hi nga mi nyikangi chance yo hi mi twa ku ri mi hlamula mo ku yini se sweswo suspension yi pfuna ka sweswo ku loko munhu a suspendiwa a yimisiwa ntirhweni i nyikiwa nkarhi wo masiku ko tala loko vo kala nga tshama hansi ka vona leswi hi swi vula ku disciplinary hearing se ka that disciplinary hearing hi lava nyika ku khalanga opportunity kumbe nkarhi wa ku tihlamulela leswi nkulumba i sinona a nga ta hlamula swona kwale ka disciplinary hearing a swi tiva amahlweni ya hina ya vanhu kumbe ya public se hi vone nandzu mara process leyi fanele yi fambiwa yi landzeleriwa i vumbhoni lebyi nga ta tirhisiwa lebyi nga ta kuma ku ri himpela i na nandzu ivi hi ku a nga ta kota ku hlongoriwa a wo tembi botet hi hlongola munhu a ta va se a nkulukumba minista wa hina Mchunu a hi ta va hi n'wi fambise khale ku ya hi ku nkulumba Mkhwanazi i te yini se munhu i nyikiwa nkarhi wa ku a hlamulela botet before a vona nandzu munhu i fanele a ti henga hi yexe kumbe a ti sola ivi then xigwebo xi ta landzela nemetweni advocate ni le ku ti vutiseni ku loko mitshamo ya muxaka lowu a yi va yi nga ri kona a yi ta vula yini kuve hi fike njhani ka ku loko ku yiwa ka commission mi fanele mi famba na vayimeri va nawu mi va mi kha mi endla yini ya ka witness leswi ti komba kahle ngopfu mi ta tsona na tlala loko a ta vitaniwa le ka parliament swi fikini mhaka ya ku ri vativi va nawu va fanele a nghenela hina vativi va nawu pfuna hi kota ku pfuna ku ri munhu a nga tikumi a vulavula swilo leswi nga ta n'wi nghenisa enghozini ko tala loko mo languta witness leyiwani yi vurile namuntlha loko ni kha ni landzelela hi ku sweswo vutisani hi nkuluma matala swa pfuna ku ri hi ku tsundzuxa ku ri wena loko xilo nga xi tivi kumbe loko xi nga fambelani na wena i nga hlamuli xin'wana mi ta tsundzuka ku ri commission of inquiry ya teka vumbhoni leswi hi swi vulaka hearsay evidence mara ko tala ku va va swi hetisisa va fanele a vitana loyi ku vulavulaka hi yena hina malwara hi pfuna ka sweswo ku tsundzuxa ku mafambiselo ya xinawu ya famba so na so mi ta tsundzuka na tolo etolweni botet loko a vutisiwa hi nsati wa yena a vo sweswo ni nge hlamuli yimani kumbe ta sungula ni kuma ta-advice ka ku swi ta ni nghenisa a khotweni sa kwini kumbe ta fika ndlwini ni holova na nsati wa mina se kwalani swi la ku vayimeri va nawu kumbe vativi va nawu va ku pfuna ku ri i endlisa ku yini ka xiyimo xexo xo fana na xexo mhaka a swi olovi leswi fanele leti hi nga na tona botet loko ku sunguriwa mitshamo yin'wana na yin'wana va ta vula ku veri ku ndla yini wa leswiya swa ku hlambanyi i ku mi swi vitana yini sweswiya swa ku va mi sungula ku i ta vulavula ntiyiso kumbe ta miri i oath se loko munhu a ndla sweswiya ku fana na valava va kha va vulavula hi ku loko va vulavula swimbirhi swi swi hambana kwalaha ka commission va byeriwa ku sweswo swi hambana leswi a yi nga swi vula masunguleni swi hleketelerisa ku nga va ku ri na mavunwa kwalano switandzhaku swa ku va i vulavula leswi swi hetelela swi twala ongeti kumbe swi hetelela swi kumeka ku ri mavunwa ka mitshamo ya muxaka lowu hi swihi ya a ku sunguleni hi teku na mhaka leyi vuriwa contempt bothete loko i tsangiwa commission ka ku hlamula swivutiso swa n'wina i timhaka teleta hi ti vulaka perjury loko i hemba hansi ka vuhlambanya kumbe i teke os ku na nandzu lowu vuriwaka perjury loko swo kumeka ku ri mpela i hembini a pfuleriwa nandzu walowa ku wena i hembini ehansi ka nawu ivi i pfuleriwa crime of perjury naswona wa tikuma i ya khotsweni i gweviwe kumbe i tengiwa so swi nga humelela ka yena that's why loko va n'wi vutisa va ku mara a ku sunguleni a nga vuli sweswo va n'wi nyika nkarhi wo a hlamula kumbe a clarifya leswiya a zama ku swi vula ku himpela ku kambisa ku himpela i hambane na leswi a nga suka ro sungula na ko tala wa zama ku hlamula a hembisa i muvutisi wa swivutiso ku ri hayi sweswi a ni vula leswi a ni vula leswi na leswi sweswo loko swi hela swi confirma ku ri i hembini ehansi ka ku hlambanya botet swa pfumeleriwa ku ri ku pfuriwa i crime kumbe case leyi vuriwaka perjury ivi a ya hoxiwa a ndzutini
namitwile mtu wana hayi ata vuya kama msirtani hlayisa kan la stanza vo pape bana siku lerinene ku dia ku engeta isona vo Teddy Kenzini nanguna suvitana le bayingisela inkomo sweswo mintsero mngana lona FM tivo nawo advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Athens lava hi bula na vona va ka va hi ka xifaniso xa hi laha nawu nga xiswona tseva kumbe na swo swivula eka mhaka yo yeleyo nomboro hi leyi 0860 002 543 0860 002 543 namuntlha loko hi kha hi tala ntirhweni a ni kha ni vulavula na mufambisi wa xitichi loko ni kha ni vulavula na mufambisi wa xitichi va ku i van'wana va lava va ri va rhumiwe bya ku ya ambawula va kombisa hi laha xiyimo xi tikisela ku miehleketo ha kona se ha kombela ku ya mahlweni ku hi va ka hina a hi yeneni mahlweni loko hi ri na swo pfuna a hi yeneni mahlweni hi pfuna loko hi tikota hi swi kota a hi yeneni mahlweni hi pfuna hi nga yimi hi ku hava ka munghana va tili tolo a hi yeneni mahlweni hi pfuna kambe yo biha hi leyi ya ku leswiwani a ni twange mufambisi wa xitichi un'wana muyingiseri i ni fonele a ni byela ku ni rivele ku vutisa mufambisi wa xitichi a ni fanele va vutisile kambe ku na swihehlo swa ku ku na vanhu lava va sukaku lava vo mhaka leyi nga va khumbangiki kwele mbawula va ya ku va lava ku ta kwetlembetana na vanhu lava va nga le ku hluphekeni va lwela timhaka ta swakudya a swi tiva ku vusweti byi kola tikweni a swi tiva ku vanhu vo tala va le ku hluphekeni kambe i suka andlwini ya wena i ya lwela swakudya na munhu loyi yindlu a nga ha ri ku na yona vumunhu byi kwi loko mi ya tikuma mi ri na mabodo hi swilo swo swi nga fambi a ma ha swi tsundzuki swi sukela kwihi wo twa ku miswo ma swi fambi he vana va ma va tirhi he vana va ma va dyondzi i rivele ku a wu ndla yini kumbe i le ku hanyeni vutomi bya njhani hi yo mhaka va ku ntumbuluko wa tirhana na vanhu vo ka va nga twisisi ku endleka yini a hi buleni va ka hina ni kwala nomboro hi leyi 0860 002 543 ntarhi teka riqingho rero ni twa ku mi angulamukeni kambe hi sungune ni twa ku mahungu ya misava ora yambirhi ya ta emisekweni nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula i cancel tatana hlolani fanele magayisa nomboro ya leyi va ka hina mi nga vulavula hi timhaka ta commission mi nga vulavula hi timhaka ta leti na ku vulavula ku hi tona ta ku mi fika mi lwela na swakudya na vanhu lava a va nga le ku hluphekeni na sweswo mi nga vulavula na hi swona na n'we ma lava ku pfuna yana ni mahlweni mi pfuna a swi voni nchumu a hi pfuneneni va ka hina a swi vonangi nchumu kasi yin'wana leyi ni lavaka ku hi vulavula hi yona hi leyi ya ku mi se swi ya ku Afrika-Dzonga vanhu vo fa nga ri switsotswani vo fa nga ri switsotswani leswaku hala ku love 11 hala ku love yini hala ku fanele ku endleka yini va ka hina leswiwani la ku swi yisa ka n'we kumbexani mi nga va ku mi ri vafundhisi mi hi byela ku na ku loko se hi ta va hi lovile vutomi bya hina byi ta endlisa ku yini hala ntsungeni na n'we tin'anga a ku na leswi hi nga swi endlaka hi va ka hina la tanihi tiko hikuva vanhu leswi va nge le ku loviseni swona 12 va duvuriwile 5 va tlumbiwe hala va wi hi leswaku a hi vulavuleni kumbexana ku na swin'wana a hi fanele hi swi endla kumbe ku fanele ku ndliwa xikhonga a ni swi tivi kumbe wo sungula hi loyi enhlekani aye bote papa mina aye bote a hi lunghiseni leswi makwavo ne a hi lunghiseni leswi sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina timani xiyanimoya xi ndla leswi va nge ti-standing waves na loko xi ndla sweswo xi ta kavanyeta hi ku n'we mi yingisela mina ka radio a ma ha ni yingiselela fonini se xi timeni ivi hi vulavula kahle mina na n'wina a ni khenseli inkombo a ni lava ku komenta ka mhaka leya commission ka mhaka ya commission la nga na nkulukumbali ya sisona ya sinona sorry man nkulukumbali ya botepe a ni twi nga ri i arrogant loko a kha vulavula a nga yingiseli ku ri i hlamula hi ku rhandza ende loko ni languta mani lavaya va nga ku n'wi tengiseni ni nga ri va tekela hansi Dan Madlanga loko a vulavula na nkulukumba Madlanga wa yingisela mara ka vona nga va tekeli nhlokweni na ni swi vona loko va kha va n'wi tengisa ka vona a ni swi twisisi why loko va n'wi vutisa hi timhaka ta nkulukumba loyi wa Cat Makala tin'wana ka media ku a wu nga swi twi ka media swilo leswi a wu nga hlahla wa ignora ku ya nga swi tivi njhani ku ri ya nga brother ye leswi ya swi vurisaka so
Yeah, namit. Hayi hlawula kanjaka Prophet so. Inkombo ta mina cancer 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ai amkele n'wana mingiseri lo nhlekani ka na munhu la 0860002543 nhlekani aye mahashi ai mingiseri minjani ipfuka utana ina nchumu ingobona pa hayi tsakini I can't na njala yana ka leyi one try clean va samoyeni leyi ya ku meta ku hlamusela leyi ya ku why vanhu va fanekele va hindza misaveni hi ndlela leyi lawani hi nga kona yeah lexi i xikombiso xa kahle ngopfu bothete xa ku ri vanhu lava va fanekele va sivela mafuma vanhu lavawani a ve le ku tirheni na loko va ri ku tirheni a va tirhi hi ku tshembeka matwisisa a ni mi twisisi hi ku na yi seketela mhaka leyiwani hi ku ha swi tiva hinkwenu ku ri loko munhu a kumeka a ri na xibamu lexi nga ri ku nawini u fanekele a khomiwa a pfaleliwa mandzivisi so mara munhu u ya khomiwa njhani a pfaleliwa a kha a rhumiwa hi loyi a fanekele a n'wi pfalela ku a ya dlaya munhu un'wanyana mandzivisi hi leyiwani commission ya madlanga sweswiwani a kha ha swi vona ku ve le ku rhumeni a va rhuma vanhu va dlaya vanhu van'wanyana mara a ku le ku ndlekeni ka nchumu lexi vulaka ku laha hi fanelaka hi ya vuya kona hi lawani swi very wrong ku ri hi kombela munhu loyi yena a nga affecteki ku karhi wun'wanyana ka ku a hi vekela milawu kumbe munhu loyi yena hi ti byela ku u na mali hi ku hi minkarhi ya ku tala hi vo vanhu va lavaya va ya veka milawu va tlhela va yi pasisa kwele palamende ivi ya milawu liya yi fika yi nga va bohi vona ku ri va fanekele va yi landzelela hi makuku va na mali mantisisi khoto ya kota ku ri yi dragiwa nkarhi wo leha yi fambisiwa nkarhi wo leha yi za yi ku vo ma 7 months vo ma how many months mara vumbhoni byi ri kona hi ku munhu u na mali mantisisi leswi vula ku lexi hi fanelaka ku hi xindla a hi fambeni hina hi hexe hi ya cinca milawu loko ho ka hi nga cinci milawu vurhangeri hambi ho byi cinca njhani i ku ri ku ta nghena vurhangeri byin'wanyana lebyi na byo byi nga ta va na mali futhi a hi cinceni milawu ivi ya munhu loko a onhini kumbe a kuma a ri na xibamu xo ka xi nga ri nawini a khomiwi kumbe ku va na swin'wanyana swi endliwaka mantisisi loko fana ni nga tivi mina mara hi ku ya hi mina loko ni langutini ingaku mfumo lowu ya apartheid a wu preventa swigevenga ku swi nga yivi hi yo mhaka sweswiwani vanhu lavaya a va lwela ntshunxeko va tlema ku a va lwela ntshunxeko va ngheni sweswiwani ve le ku onheni ende hi leswi mfumo lowu ya a wu ala swona mara ni byelele loko vuku ku titiwa nawu loko n'we mi tshameni sweswi i nawu swo fana na sweswiwani hi nga ka hi nga nyiki munhu bail bothete hi mina ni fiki ni pfinya munhu swa tiveka ku ni pfinyini wa vula ku ni pfinyiwe hi loyi ivi ya n'wi nyika bail ya yini munhu waloye a nga faneli ku kuma bail hi loyi munhu u duvule munhu mi ka hi n'wi vona ivi ya mindzuku hi fika hi ku no a nga duvulangi wa hleketeleliwa ku miehleketeleriwa wa hi fanekele hi n'wi ehleketelela ka swilo leswi vanhu hi nga na timbhoni ka swona swi twisa ku vava leswi minawu ya tiko ra hina yi nga xiswona ngopfungopfu loko hi ta va hi twe na sweswi ku na van'wana a va nyikiwa bail andla nandzu wa lowu fanaka a tlha nyikiwa bail andla nandzu lowu fanaka a tlha nyikiwa bail mi ti vutisa ku munhu waloyo u nyikiwa bail hikuva hi deserve kumbe u nyikiwa bail hi ku u na mali na phela ku na swin'wanyana mavoko sweswiwani ne ko va ku nawu lowuwani wa tshikele mara sweswiwani ni tsaka ngopfu ku na xiyimbeleri xin'wanyana xi le ku tsoniweni ka bail ni kha ni swi vona ne ku ri laya hi leswi nawu wa fanekele u tirhisa xiswona laya hi ku ya hi 16 so loko ni nga tivi ku wo va ku tirheni laya ka xiyimbeleri lexa kumbe ko va na vanhu vo karhi lava phuxaka agenda yo karhi na mantisisi u nge nyikiwi bail u tlho ya endla xo fana xexa u tlho vuya u tlho nyikiwa bail u tlho vuya ku na problem kwalano isaida vanhu lava va nga le ku tirheni ka mitirho yaleyo ya ku nyika vanhu tibail swin'wanyana a swi tshamisekangi hi vona na mi tweni botameni nkomo Thank you. I cancer 0860002543 lexi ntsakisaka hi nongonoko loni leswaku vanhu loko va nghena wa swi twa ku a wo swi hechani a hi amukeleni n'wana mingiseri kambe andla ka leswi ungayelele eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena
loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla muganga hi ku na yena a ri ka muganga a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matimba lama la mina se problem ya vafana na vavanuna yi fane ku teka swi vula yini a swi vuli ku owna munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu tani hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment ya ku twana nga ku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owna a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi bya wena Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Kume nungu aiseba awara ya mbiri nongona ku Afrika wa vulavula ile kamgana lona FM nhlekani mingisoro mina wena wa pfula kushani moya ikayiri kambe isungula awara ya 12 ne ya ai famba nsingo fika kwele ka awara ya mbiri nhlekani lo xikwembu n'wana mingiserilo nhlekani kaye minjhani buthet buta mina ipfukila cancer swinene kumibela riqingho n'wina minjhani pfukela buthet meni ze ni nghena ndi twe mi ni khumba ngopfu loko mi vulavula hi mhaka ku vanhu va lova nga ku switsotswana ya ivi mi ni tsundzuxa muyimbeleri un'wanyana la ki Duba nga ka swi vula na yena ku people are dying like flies every day swi veta swi confirma kumbe ku tiyisisa leswi mi nga swi vula Buthet meni vona ingaku yin'wanyana leyi nga va ka xivangelo hi leyi Buthet ya ngopfungopfu ka leya tinghozi ta le mapatwini ne swi tikomba nga ku vanhu la tikweni a hi hinkwavo va nga aware ku accident is punishable loko tsika wendla accident olova vanhu swi nga endleki loko swi kumeka ku u ve negligent or reckless case ya wena yi nga cinciwa ka capable homicide yi va murder se u fana na munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga dlaya munhu hi xin'wana na xin'wanyana so vanhu va swi kota ku vona loko munhu a khomiwa va n'wi vona ka TV a endla accident but ingaku ti-results ta kona a va koti ku ti vona ku loyi a ku hi n'wi vona a endla accident hi lembe ra so hi loyi a n'wi voni wa panishiwa hi loyi a n'wi voni yisiwa khotsweni so swi endla ku vanhu va swi teka so light se ni vona nga Buthet loko a ko va na sort of an education la vanhu nga ta dyondzisiwa ku accident yi nga ku endla u fana na munhu loyi a nga teka xibamu a duvula munhu na ti kuma mixera room swin'we hikuva u endle ngopfu ma swi vona hi ku munhu a swi tiva vanhu nga ku va nga swi tiva ku loko u za u nghena endzeni ka movha yi fana na loko ri na fire arm u fanele u va sensitive ngopfu movha leyi nga kota ku va the same day yi nga dlaya vanhu va yi 20 va yi 30 hi xihoxo xa munhu wun'we u tikuma se u lahlekeriwa hi vutomi na wena so xin'wana futhi Buthet lexi lavaka ku xi vula sweswi ndzi la Gauteng ndzi vona ngopfu tikhona ta ku tala sweswi ma-traffic cop va yimela tikhonweni va langusa timovha ta ku yisa vana swikolweni va khawunta kumbe vangani la ndzeni so my biggest concern i ku a va ri kwini nkarhi lowun'wanyani na swi ngo a va yimeli ku ze ku lova vanhu hala vhale hala va ta kota ku se va pfala mapatu na se swi tikomba nga ku leadership ya hina na va nawu va yimela ku humelela swin'wana leswikulu se swi revive ti-conscious letiya ta vona letiya ku se a hi yimeni ka khona yin'wana na yin'wanyana hi yimisa timovha hi kota ku va hi kamba Buthet a hi swona ngopfu leswi nga le ku endlekeni xin'wana xa mahetelelo na liya mulungu luya Zakariya ndzi la Buthet loko swi langusa normally u nga dlaya vanhu u nyiketa tinguluve mpela loko mpela u na moya wa Xikwembu la ndzeni Buthet se swa tikomba ku hi hanya ka misava yin'wanyana leyi va yi vitaka a crazy world Buthet na helela se mi vula ku ku na ku ri ku van'wana nga tshama nghenela ka nongonoko lowu a ku tiko leri onge hi le ka Satan ku nga va swi fambelana na swona swi ta hisa Buthet ku hi na physical world na spiritual world hambileswi swin'wana swi koti ku va swi reveleka but swi tikomba nga ku a spiritual world is more relevant than a physical world yi fika yi manifesta loko se ri xini yona leyi nga tumbela leyi loko munhu ya lwavula ku hi le ka Satan swi vula ku Satan wa yi controla spiritually ivi swi manifesta physical loko hi pfuka nampundzu
Inkomo Buthet. Inkomo 0860 002543 tangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela hi kumeni un'wana hi toku yena angula aku yini nhlekani hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhlekani Ehlekani Buthet. Aye papa Njani? Efokele ngobona putomi Ayisela isibaka ndawa yami. Leswi ka ajila ku ri hetisa diva 7 Bila chike mjeni khaya ni la KZN. Buthet ku swi pfumelana komba ku timikisa ni gigi speed. Nda sungula ile ya munhu jingoma munhu. Lo mona nguta Buthet. Le kuma ka mutini kuna 3 room mara kuna RDP. Semfana na dela mtibutisa ku RDP le yi kumeke njhani la le kumchela kuma ku RDP le yi akuwe nkarun'wani se room yin'wani herile kumbe ku hele timbirhi mara kumcheka mtibutisa ku hayi ku ri ke ni vanhu lava swi kota ku tshama switsongo ku ri na lava va nge le mukhukhwini andi mwanti ya Buthet hlamula leya ku zama ku hlamula leya kuma ku vanhu va le ku vitaneni na vanhu lava va kalaka nchumu munhu wa swi tiva ku a kaya sweswi na xeve na ntlhantlha cheka ku dya xi u na munhu loyi a nga swi tivi ku ta ka mati a sweka yini so a munhu byi humile munhu a vanhu ene na khensa hi kumbe swi sungulela kumbe xani mi kuma ku a wu swi tivi ku hikokwalaho ka yini swi va tani ka ku miganga yo tala ka vula eta swi twa vanhu va kha va rila ku hayi hi le ku hi miganga ha tivana ku aka mathevula kahle kahle hi ku yi lavekaka RDP kambe va yisa ka ncindani masivona Buthet ri nga swi ku munhu byi kwini kwalaho ku munhu a fikelela ku tsanana a tshikela lava va ka va tsandzekaka ku thotala wona Buthet so ku tsema Buthet na kutala ya mhaka ya ku mafilama Buthet va nge ngopfu na wa le South Africa se u soft ngopfu mokuma ku munhu ku kuma license swa n'wi olovela ku staka tinghozi tele mapatwini loko ni dlaya na munhu tshama ku na huma so loko milawu leyo tika na lava va duvula vanhu va nga ri na milandzu or munhu ku dlaya munhu ku va luse hi swisitana na swi nga ta humelela ku munhu a ta swi tiva kambe va ri lo dlaya munhu ta tsengiwa rintiho kumbe na mina ta tsengiwa wa kumbe ta dlayiwa a swi ta va na ku cinca Buthet nawu wa South Africa wu olove ngopfu loko mo languta vanhu hinkwavo loko va lava ku ta va ta dya la South Africa kambe u nga va u fika u olova kwihi ku Criminal Procedure Act a yi ri kona hi 1977 kambe nawu a wu landzeleriwa ni tsundzuka hambi dirata yinene yele yo tsema Venda na Gazankulu a wu nga ta yi tsema kambe sweswi swa vanhu va teka na letele nga la mapatwini va endla swikimi hi toho Buthet swi milawu yi olove ngopfu loko mo cheka na vana lava kulaka sweswi mi ta kuma nkosini n'wana a suka ama 5 kilos ya nkosi na ha ri ntsanana se hi laha mi kota ku vona ku milawu yi leti onheka yi suka ne le kaya vana va nga hi landzi hina hi kule hi chava hi hexe Buthet mara sweswi loko mo cheka ku laha milawu yi vhete onheka yi suka yi onheka ne le makaya na kwale varhangerile loko mi kuma ku munhu sweswi i ntenantso mundzuku wa huma maxaka ya vele ku tsoka ku vava munhu yi vuriwe tihomu va kumela tinhloko va vula ku loyi mara ka munhu wa ha hleketeriwa mara va kume tinhloko a ndlu ya munhu se masiva ku milawu yi soft a yi tiki milawu ya South Africa Buthet loko va tikisa milawu na mi byela swa ku tala swi ta hunguteka South Africa Buthet va na nhlikala unene Buthet hlayisekani na n'wina thank you inkomo 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM na tshembisa ni ta teka riqingho ri ka mani pfumeleleni sungula ni basala Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula enangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM sala timile tankaya ntsena ifika makumu ka nangona ku lowu awura yambirhi meta kuma mahungu ya misava ndaka sweswo nangona ku dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kwala ka Munghana Lonene FM akoma mandlela aya mkeneni n'wana mingiserelo nhlekani hakuna munhu la 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani Aye njani papa hi pfukile ngobona hi pfukile akhense ana ta basisa nyana ka leya ya security ka ku va vanhu va ka va nga holi hi ku ringana a hi sunguriseni ma tiva ku a swi tava kahle loko mi nga kumela ku basisa handle ka loko ri ku ma xi tiva xitori lexi mhani vula xona loko ri ka mi xi tivi n'wina mo vula ku mi la ku hlamusela tlhelo rin'wana hi ku loko mo ku ma basisa swi vula ku ma swi tiva leswi ni vulavulaka hi swona ni aneni te mi ka mi leswaku vulavula marito ya ku ri vanhu a Giyana va holi ku ringana na vanhu lava va nge le Gauteng
kambe n'wina ni vula ku hi xitori lexi mi ni vulaka xona a mi xi tivi n'wina mi ngo vula swa n'wina mi ku mina ni la ku hlamusela leswi ni tivaka swona ku nga ri ku mabasisa. Okay, ngava ni nga sweka kahle kokwalana ende ni nge heti na nkarhi. Lexi mina na vula xona ku ri ku loko va karhi hi tirha hi hambana hi ti-province ka ti-province ku na ti-areas Gauteng i area 1 ku na area 2 leyi nga hala vo Durban Limpopo i area 3 se na timali ta kona a ti ringani loko mi lava ku vona tihakelo ta kona swi simple mi downloada lexa xa Sira Rate ya 2025-2026 hinkwaswo timali ti humesiwini kokwalaho a ni lava ku hindzisa swona sweswo te ni tsakisa hi ku mo hundzisa hi ku leswi na hi vulavulaka hi swona hi leswi ni vheni mi byela mi kota ku tiva xitori a hi mhaka ya sweswo swa ti-level xitori i ku khampani leyi i khampani yin'we lava va nga joni yi va hakela na hi tiholiday yi va hakela ku ya hi sweswi Sira yi lavaka swona kambe loko va ri Giyani a yi va hakeli hi swona ni vulaka swona. All right. Ma yi vona ka mi nga ta yi basisa yaleyo mi nga yi tivi. Ya ntiyiso ku na mahakelelo ya kona Sunday na ku hala Giyani loko va nga va hakeli ku fana va swi nga basanga. Ma swi vona ya a mi basisi yaleyo. All right. Chapo to mina kes ntiyiso baba hileswaku Xitsonga ririmi ra ka hina Xitsonga ririmi ra ka hina yo mhaka na kota ku swi twa ku loko munhu a tirhisa rito leri i lava ku ya le se loko mi basisa swilo leswi mi nga swi tiviki mi nge basisi ma yi vona mhaka se kambe hi twananini mina ku ri ku va loyi a hi twanani kambe kuma munhu wa vunharhu hi nga twanani hi ku i mani amukela la mihlekani ya a ku na munhu la kambe sweswo loko leswi swi hambanaka i ti-rates i ntiyiso ti-rates a ti fani na swi tiva sweswo na yona se khula leyi a vulavulaka yo mintsiri kambe loko ku ri holodeni mi fanele mi hakela kambirhi a swi na mhaka ku i le Giyani kumbe i le Gauteng hi lava hi hambanaka kona a hi amukeleni lo nhlekani Hlekani baba minjhani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a khensa mandla a vulavula leya ku veneni vanhu va dlaya vanhu a kambe a leyi hi vulavulaka hi yona kambe swi na mhaka vulavula ni twa ku n'we mi ta hi tlhelo rini mina ni vula ku hi ku vona ka mina ni vona ku loko munhu a dlaye munhu swi tiveka ku ri ye a nga dlaya munhu loyi mpela na yena a famba kanjhani a hi ta chava ku dlaya van'wani vanhu se loko sweswiwani luya a kha a rheyila xibazani sweswi xibazani xi nga dlaya vanhu va 11 ku endleka yini ye loyi swo boha nga kumi beyili a nghena jele ni vula luya ku dlaya munhu a teke xibama dlaya munhu a swi nge sweswo phela a ni sweswo mina n'we a pfumelela ku a swi nge koteki hi mhaka ku Afrika-Dzonga milawu a yi kona leyi nge munhu wa dlawa alright baba mara mina ni vona kanjhani so hayi ya twana kokolana ku hava swa Afrika-Dzonga ku munhu loko a dlaye wa dlawa kambe ni mi twile bota mina khensa swinene 0860002540 hi nga vulavuli hi leswi swi nga ta ka swi nga koteki a hi vulavuleni leswi hi ri vanhu va le ku loveni onge ti switsotswana la Afrika-Dzonga ingoti tiko leri hi le nyipini leswi vanhu va fambisaka so se xi vutise ku a swi lavi kumbexana hi endla swin'wana kumbe hi endla xikhongelo ke kumbe hi endla mphahlo hi endla yini kokwani Professor Mbambayi Hlathi va nga famba va hi siya vusiwana kumbexana a hi to vitana vo sweswi va vutisa ku a hi fane hi endla yini a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene nhlekani Muhashi mingiseli i cani na Muhashi hi pfukele hi nga vona papa leswi swi endliwe hi vanhu leswi khalanga wihi loko ku na timhaka timbirhi hi nga ti katsaka la ni loko ni kombela ka humelerisi ni ni kombela ku nyika mavonelo hi Madlanga ne kambe a va ta ka va nga heli njhani vanhu bya tinyoxi na tinhongani khalanga i nga kulofufuzeliwa dumu loko vusirheli bya hina ku ka ku swi humelelaka ka Madlanga ku ri va lava a hi va veka kumbe lava va nga vekiwa ni nga ta ti hoxa nga tingozini ku va langutela vuhlayiseki bya tiko ra hina
va endla swona. Loko a sungula Nhlanhla Mkhwanana ni vekile mavonele ma mina ni ku loko ku ri munhu loyi swilo leswi a swi vulaka swo ka swi nga ri swona hi ngo yini, mara ku hava ko tala munhu a nga na xivindzi xo taniya ene ni ta pfuka ni nga yimangi na yena ni huweli kona ku yima na munhu ni landzelela ntila ivi swi ya tswala Mahlanga Commission na ad hoc committee. Lexi ni nga vona xona ngopfu ka kulukumba Sinona lo a vulavula tolo, wena swilo hinkwaswo leswi swi nga tsariwa laha va nga na swona va nga khoma va commission i kheta ku ka i nga swi tsundzuki kahle a na kavula a vuton'wini hambi mo kuma munhu a ri Boksburg prison kumbe a ri kwila a matachi va fika va ku no wena i kumiti life sentence tinharhu endlile yini na namuntlha i ta ku veri ni dyele munhu. Kambe nghozi leyi hi nge le ka yona ndhazu leyi nga kona loko ku kulumbetana na ku vengana ka ndhawu leyi swi humelelaka yona hi le ka vuhlayiseki bya tiko. Xikombiso, loko ko va na swihehlo leswi swi nge hi vona swo karhi laha wena i vulavula na Cat Matlala swi nga na switembe swa maphorisa, hambi hi swona ka mbuyangwana wo kota xifundho kumbe a hi swona, swi susa misisi ku ni ti vutisa ku loko swo va swona na hi le ka xiyimo xa njhani, hi ku vanhu lava hi vona a va fanele va na vuhlayiseki na vuhlori lebyi a byi ta sivela swin'wana swo kota swibamu leswi swi ngolo tumbela lomu hansi ka swiphigelo na le titromeleni na le ndzeni ka tigaraji. Ivi loko se swi fika kwalaho kwaku hi ti vutisa yini loko ku ri swi leswi ni tshame ni mi byela khalanga ni ku na vayingiseri ku tiko leri hi le ka moni yima ni ta voni hi swona, mara loko wa ha yimile eku ni ta vona hi swona. Ku le ku humeleleni ka swithanthani na ritshuri ku puti ku loko munhu a za a pfula nomo ma ti vutisa ku no i tiko ra njhani na leri loko ti-general ti n'webana hambi vo totana hamba vo totana hi ku a ni na swo swi teka nkarhi sweswi matiwa ti-commission leti ti tele ene tin'wana ti le ku ndleni ka swona hambi loko swi bumabumelo mi kuma ku swin'wana a ha swi tivi swi heleli kwihi. Sweswi yo hetelela loko ku ta vanhu va ta ku dirileni la a South Africa hubyankulu kumbe ku nga president a za a humesa commission ku i mani a nga landzelelangi ku swileriso ngopfu loko wa ha hlamala sweswo swi nga endleka vhiki leri taku ku huma yin'wanyana commission of inquiry yo lavisisa ku why munghana lonene a teka va xifundhu ntsena moyeni ku mhani tivi na nchumu no kombiso no la tamhlekisa hi swona kambe a xihlekiso leswi khalanga swi kala vuhlayiseki bya tiko ra hina ka ndhazu leyi nga kona a nga ku hemberiwa ni ku no mina ni ri vanhu lava vulavulaka va na nandzu miri loko khalanga a hlangana na Peluka a hlangana na Xindani loyi a ku ha swi na mina swi na n'wampfundzi loyi a ku ha swi na mina swi na n'wamuti swi mi nyika xikombiso xikulu ku ri vuhlayiseki bya hina leyo a ku fanele ku va na vugevenga lebyi va yingisela a va kha va vula ku tiko leri hi le bya njhani hi leyi a swi fanele swi fika kwalaho yo hetelela mari hava yo hetelela veri nkarhi wa mahungu i kensile swinene swi tivi ku hi nge chayi kahle loko veletiwe Jidani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebela hi kumini mahungu ya misava na Tatana Hlulani Fanwa Magayisa kusuka kwalano i dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni tata Mbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC ya